Is-siġillat il-ftehim li permezz tiegħu il-kumpanija tal-avjazzjoni SR Techniques se tinvesti 35 miljun euro biex ikollha hangar ġdid li jasa 6 ajruplani fil-Park tal-Avjazzjoni f'Ħalsafi. Permezz ta' dan l-investiment, il-kumpanija li tagħmel il-manutenzjoni tal-ajruplani se toħloq 350 impjieg ġdid biex sal-aħħar tas-sena d-dieħla tibda tħaddem aktar minn 500 ħaddiem. Il-ftehim ġie ffirmat mill-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Mario Gallia, mill-Kap Eżekuttiv tal-Malta Industrial Parks Karla Zoppardi u ma' Jakob Straub mill-SR Techniques fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona. Il-ftehim jipprovdi li SR Techniques tibni hangar fil-Park tal-Avjazzjoni f'Ħalsafi li fih tkun tista' tagħmel il-manutenzjoni ta' 6 ajruplani f'daqqa. Il-General Manager tal-kumpanija Arthur Magri qal kif l-attenzjoni se ddur fuq heavy maintenance, jiġifieri tiswija li hija mifruxa fuq 6 snin jew iktar. L-operat fil-bidu ta' żmien ħajkun simili ħafna li qed nagħmlu bħalissa fejn beħsibna niftħu b'erba' bajjiet ta' heavy maintenance u mbagħad eventwalment inkomplu niżviluppaw żewġ bajjiet oħra ta' cabin modifications. Il-bażi tal-istruttura tagħna ħad tkun heavy maintenance kif semmaw is-Sewar Shot. Aħna nemmnu li fi żmien li ġej ħajkun hawn iktar avjazzjoni li tiġi hawnhekk għal heavy maintenance u għalhekk qed nibnu l-istruttura madwar dan is-settur. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li b'dan l-investiment iktar kumpaniji tal-ajru se jibdew jażlu lil pajjiżna għat-tiswija tal-ajruplani bħalma diġà għamlu l-EasyJet. Ħabbar li l-Gvern se jinvesti 4 miljun euro fl-MCAS biex jiġu offruti aktar korsijiet fil-qasam tal-avjazzjoni. Ir-rimarka li l-konklużjoni ta' dal-ftehim juri l-isforz kollettiv ta' pajjiż bieżel fil-waqt li l-fiduċja miż-żewġ naħat waslet ta' storja ta' suċċess kif spjega Frank Walshott, il-Kap Eżekuttiv ta' SR Techniques. It starts with successful 8-year operation here on the island. Then the second piece of the expansion is the need in the market. There is a requirement for more capacity in aircraft maintenance, and we are very interested to capture some of that market opportunity. And then when there is a successful operation existing and there is an opportunity to expand the business, then the question is, do we do that in the current location or we find a new location? And there the partnership with the government comes in. And without the support we get from the government, we would not be in a position to pick Malta. Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Chris Cardona tkellem dwar l-impenn tal-Gvern li l-Master Plan tal-Park tal-Avjazzjoni f'Ħalsafi jitwettaq malajr kemm jista' jkun fil-waqt li joffri iktar nies imħarġa. L-art tagħna hija prezzjuża u allura jdu naraw illi kull biċċa art illi għandna f'dan l-akwati nużawha fl-aħjar mod possibbli. It-tieni kif qed tajjeb ħafna inti illi flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni ikollna korsijiet fl-MCAST, istituzzjonijiet edukattivi l-Università ta' Malta illi iwasslu u jħajru wkoll studenti biex jidħlu f'dan is-settur, settur illi ovvjament għandu bżonn edukazzjoni speċjalizzata ħafna.